Hello, we are from Lithuania, Kaunas, and we are Amber Models by Ieva Modeling Agency, and we invite you to our Lithuanian Fashion Weekend. Camera feels so right. Start your stuff on the floor. Hear the beat, want some more. Smile and wave, open doors. Fill your hearts, we adore. Привет, я Мирослава из Украины. Приглашаю всех из украинских моделей в прекрасный Kaunas. Weekend модель 24-25 марта. Sveiki, mano vardas Sara, man 5 metai. Aš gyvenu Lietuvoje. Kviečiu jūs į vaikų madų šou. Atvažiuok. Sveiki vaikai, kviečiu jūs į šou gegužės 24-25 dieną. Happy children, lose your fears. Amber dreams,